سامپوزیوما دویمین آ هنرا شێوەکاریە گۆژەئالیە کۆمیتەیا چاندەیا رێڤەبەریا سیڤیل ئا دەموکراتیک ئا کانتۆنا رەقایێ ڤە هاتە لدارخستن درۆژا خۆیا دویەمیندا ددۆمە. سامپۆزیۆما دوه به بەشداربوونا سێ هونەرمەند ji کانتۆنên cudayên Bakur û Rojhilatê Sûriyê dibin navê Firat û Reng li hola navenda çandeya Reqayê dest pê kir. Sempozyom dê 10 rojan dewam bike û 23 mehê bi pêşengeheke berhemên beşdaran bidawî bibe. Hevseroka Komîteya Çandeya Kantona Reqayê Lîlav Xelîl diyar kir ku armanc ji pêşengehê vejandina hunera şêwekariyê ye. اليوم تم انطلاق ملتقى فرات ولون في موسمه. سمپوزیوما دویمین آهنرا شێوەکاریە لە هۆلا ناوەندا چاندەیا ڕقایە دەست پێ کرد. سمپۆزیۆم bi beşdariya hejmarek ji hunermendan li ser asta Bakur û Rojhilatê Sûriyê hate lidarxistin. Dê sempozyom 10 rojan dewam bike û dê her hunermendek bi du tabloyan beşdarî pêşengehê bibe. Arman ji vê pêşengehê vejandina hunera şêwekariyê ye. مدينة السلام. هدف الملتقى هو إحياء الفن التشكيلي، إحياء الفن بعد الدمار.